Nelegalno oružje sve češće je prijetnja sigurnosti. U porastu je i nasilje u porodici. Najčešće žrtve su žene i djeca. Kako se zaštititi, ali i prevenirati nasilje u kojem ljudi koriste oružje, bila je tema radionice koja je u Sarajevu održana pod pokroviteljstvom UNDP-a. Najnovija analiza utjecaja oružanog nasilja koju je proveo UNDP kroz projekt kontrole i redukcije malog i lakog oružja i municije u Bosni i Hercegovini pokazuje alarmantno stanje. U odnosu na isti period prošle godine imamo povećanje od 400% što se tiče incidenata zloupotrebe oružja koji se odnose prvenstveno na ubistva, oružane pljačke, napade na tijelo i život. Uloga žene u smanjenju ove pojave, njihova veća educiranost o tome dio je radionice u kojoj su učestvovali članice nevladnih organizacija te Gender centara Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Prema njihovim podacima u najvećem broju slučajeva zbog nasilne upotrebe oružja stradaju muškarci, dok se žene zbog pretrpljenih strahova sve češće obraćaju sigurnim kućama. Ja sam mišljenja da nošenje, da treba promotivno djelovati u društvu na taj način da ćemo nekako onima koji drže nelegalno naoružanje dati motiv da to nelegalno naoružanje predaju, odnosno da nekako imamo Bosnu i Hercegovinu bez takve vrste oružja. Za 2 dana je Međunarodni dan ljudskih prava. Nekontroliranom i nelegalnom upotrebom lakog oružja ugroženo je jedno od osnovnih ljudskih prava, pravo na život. Danas održana radionica dio je programa u okviru 16 dana aktivizma protiv rodnog nasilja.